소금기. 아니 그러면 근데 쌤이 이스트 준이야. 아 얘 이름이 쌤이 피스 주니어예요. 고아스파비들 다 하나 할래. 여기는 만화 카페. 나는 어머니 남이 있는 거 있어요. Ингээд бид нэр зурх нам уншдаг газар. Кафе. 여기서 엄청 많아. За бид нэр одоо манай кафе буюу зурхт номын кофешоп ирсэн байна. Энд болохоор нэг цагт 4500 воныг өгөөд за тэрүүгээр одоо бүх маш олон юмуд байгаа. Номнод тэгээд ийм жижиг ийм өрөөнүүдтэй хүмүүс очиад номоо сонгож аваад өрөөнүүдтэй орж уншнаа. За ингээд бүр ерөөдөө Японы зэнтэй Alert One Piece. Бид нар дөнгөсөн энэ ном уншдаг газар орсон юм шүү дээ. Guatbanem, Uçlarım. Dur işte. Wow, Guatbanem.
많잖아. 치즈. 없어요. 아, вкусный чиз 이렇게만. 소자르지. 그래서 말했지.